الرحمن والرحيم تسعة أوجه لذي الفهيم جروهما نسبهما رفعهما فهذه ثلاثة فلتفهما والرابع الرحمن والرحيم والقامس العصح والفهيم والجر في الرحمن سديس أتى في نسبك الرحيم فحم يفتى والرافع في الرحيم سابع وفى والجر في الرحمن أيضا عرفا والجر في الرحيم التمين عرف من بعد نسبك الرحمن فاعترف ورفع ثم الجر تسيع أتى يعداد أوجه فحصلها تزام buih mesti beri berbicara angin peruah di bini pasi nyupar si urat i'rab bismillah jenawa bagah atra abang di tentang ba'irab si kurin surah lafai bismillah macam jid kaji bukti lun baca baik dekat lupa nyotap laluan nahu Arabi melinggang-linggang arang selawa cahaya jerlah binih pelangi cuman yang ma'ruf jenol surah bepan yang mada bah adi uji dentela faibi ami bekasrah huruf jerjelah mula menjadi majrul di ismi ami perintah tanda jar kasrah fi akhirih mudaf di ismi lagi lan pegah muzaf ilai pahlafai Allahi lafai rahmani sifir ba Allah ikut mausufah kasrah kedali lahnya narahimi sifat kita mah balafai Allah kenan kembali tentetan bajar saban jid kasrah badahiriya menan iqrabi akilah kalam lanir pangkisah jawab risalah akan kejumi cuma lan semang temanyung bala surah bismillah jawab kelai